Stacy niki ang'ang'anira na kamondo gake oguo. Aroria atiriri. Atendara ararenga live. Tenekera ibudore. Apana. Gotingetweka atiriri. Tukunyitira. Omundu ni arauga kiria nakio. Ni irani washo. Na nduri uroiga. Na nie ndire ndiravuga na ndire ndirona. Ndukinengera munene akunyitire. Akunyitire. Ngai wa kameme nyakirutania. Gati nikate. Uwezi kata. Utapigwa makorobosta. Anti utapigwa makorobosta. Atapitia kama sound imerudi. Na tore hau ri. Haigwa ni turathikiria rwaka. Turathie rwaka. Turathi ko Friday no. Yes. Gogotwara iyo enge gotware Spencer. Iyo enge gotware na Ikuru tuhingure supermarket ya jamaa. Iyo enge gotware Meru ikakwira ni yake. Ngai agotukinyaniria no kumuhoya. No ni tugathie rwaka kuhingura duka ya thimu. Tuhingura duka ya thimu. Yes. Ya Sescom Wireless Limited. Ikaro hau ngenengero horocio ngokoro ndino horocio wa kuria ngakoro rwaka o hau Cooperative Bank area ngoro area tene. Yes. Hau niho tugathi kuhingura Sescom Wireless Limited. Johnson jetereire akorwo akihe matharaita mawira nigetha ngoro ngitangatha na njira njega. Duka ya Sescom Wireless Limited ni duka ya kwendia thimo na ne dealer wa Safaricom. Ginya hau ne njui tondu ne njui wa Ngeci na Mike wake. Mike. Riu kuma hau ri igikorwo ngikwira. Yes. Kiria toka we na no menya ni turoka rwaka Friday no ya mweri 16. Yes. Tugacanjamukira rwaka. Tuhingure duka njeru ya Sescom Wireless Limited. Rwaka na ni authorized dealer at Safaricom. Hello. Ni akorwo matikahe thimu cia kuhe muthikiriria ndikwenda guthie. Mike ni aranjirite ni akaheana thimu. Bas. Ni akaheana thimu nyingi muno. Ni akorwo ndagagituhe reflector tutigathi. Anjirie ni akaheana. Akorwo ndagatuhe na atuhe ginya tungorongoro tu thimu twega. Aranjirire abangite ginya kuheana riri airtime na mafuri airtime. Ahe thimu ta 20. Acoke thondekere andu thimu. Iria cia Tecno kana Itel. Yes. Ona Vivo no aheane. Ni arandika. Yes ma'am. Yes. Tondu ni customer mweru ri tumuribaribe. Atuheanire indo atanacanuka ta modern furniture. Modern no na riu ona mai daratuhe atike ndo aya na thiko ici gaikia reflector igiri na kiambia heana nginya ite na mariri oragio kiurio kaheo giti akorwo turoka turenda kwamba kweana thimu cia Sescom. Yes, tuheane ona Ultra no tuheane ndo mukoria mundu kuri kamwe Samsung Ultra 25 ni nigetha tutikamuhinyiriri muno no tuhe tuthimu twa Itel Tecno. Yes. Ona Oppo no aheane tutikororaga yako tutiroraga ya kuheo acoke athondekere andu no athondekere andu nginya thimu. Stacy tweterire nigetha turehe biru ya ha wakiri ni mokire nawe winayo tweterire orire ale nirenda inya adare na rigi Umepitwa. Onithe turire ndamaigua ni twarira ero Rirai. na huratete guku. Welcome Huratete. Aya ni ararugama na ngaina. My brother. Huratete guku. Na aranjirire kiheo kia kirumba witu. Kirumba witu ara na birthday na ndanandumira. Andumira kiheo kiu nigetha ndikanirire. Etagwo Huratete. Tafadhali no ndona Huratete akigirira maundu maya ma ngaina ri. No antari launch marenda gwika. Huratete riu ri uria mwamurigarigia ri rekei mwana wa mutumia huruke kwenda gwikithia no uria ni ngaina ni andika mahuku asa sekendetere at least umuthereke ndoga be mwana wa Huratete ni murata wa Roja ti kiria ndoga mwana wa Huratete ti launch aramwika ati aramubangithia asa no ucu ndinanyita rugano ruu uyu duka moja ri abotiga we tuone duka moja ri niwe maini eni ti pango asa oria ri duka moja ni maini Chonghong ni kiria uyu Nancy Wong ni mpango uyu giriti maini maundu macio riu ri maundu ni maingĩ hingũrĩrwo thimũ nĩ ĩrĩkũ mama Ni Samsung Flip 6. ndukirire Thank you so much. I'm so grateful.
I do not take this for granted. Atiana kamera tulipe bill moja hapo very bad. Na wewe waikiria kudonarera.